Ja, en jy skryf ook, ja? Ek probeer. Ek sê die bladsy om, name, surname, and sign, please. Alright. Kijk, graad 12 is ek al rarig nie teen julle beklei nie. So, shh. Goed. Elektrisiteit, net gou 'n vinnige hersiening nou weer. Ons het hierdie formule. We have this law, formula. Shh. And this formula goes with Ohm's law. Waar dit vir jou sê, die potentiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier waar die temperatuur konstant gehou word, where the temperature is constant, and by temperature they mean the resistance, but you must say temperature. Okay, waar dit konstant gehou word. Right, dan het ons ook hierdie formule, het ons lading is stroom maal met tyd. Ons het ook volts is arbeid gedeel deur lading. Those two or those three are grade 10 formulas, graad 10 formules wat jy moet ken. Then there's a few formulas to calculate work with, and a few formulas to calculate power with. And this is used if you want to calculate or look at the heating effect. So in Afrikaans die verhittingseffek. So when you want to see how much energy is used in a light bulb, hoeveel energie word in 'n gloeilamp gebruik, of wat is die watts van die gloeilamp, of. That is grade 11 work, as well as the cost of electricity. So die koste van die elektrisiteit gedoen, wat jy eers die eenheid moet gaan uitwerk het, en dan het gaan maal het met die prys. Now, they can ask you any one of these things. Okay, so jy moet dit alles weer gaan doen. So when you revise this chapter op jou eie ook, hierdie 40 minute is definitief nie genoeg nie, dan moet jy gaan kyk dat jy 'n sommetjie doen van hulle almal min of meer. Okay, so go check each of these formulas, find old question papers, al gaan grawe jy in graad 10 vraestelle, en jy doen net so een vraag wat jy al die formules weer toets. It's a good revision to do. Then we went with the internal resistance, die interne weerstand van 'n stroombaan. Alright, so this is where we went to the EMF, EMK, is gelyk aan die stroom maal die groot, of die eksterne weerstand maal die interne weerstand. Okay, so wanneer gebruik ons hierdie? Dit is wanneer ons daai interne weerstand het. That's the internal resistance that you find where? That you find in a battery, wat jy in 'n battery vind. Okay? And that internal resistance also uses energy. Hy gebruik ook energie. So if you multiply this in there, as jy dit daarin vervang, dan kry jy stroom maal met weerstand plus stroom maal met weerstand. Okay, and what is current times resistance gives you volts. So that is the volts external plus volts internal. Okay, so as ek na 'n stroombaan gaan kyk, if I go look at a circuit, and let's say this is my circuit, dan weet jy nou in graad 12 dat die battery, the battery, has its own internal resistance. It also uses a bit of energy, want ons almal weet by die huis is dit nie maanskyn en 'n rose nie. Jy moet werk by die huis. Okay. So that is called the internal resistance. Okay? Nou die konsep wat jy mooi moes verstaan in graad 11 is, if you put a voltmeter over there, as jy 'n voltmeter daaroor sit, iemand se selfoon lê buite? Niemand sê nie? Okay. As jy 'n voltmeter daaroor sit, and you open the switch, jy maak, sê net maar daar's 'n skakelaar, this is a switch, I'm going to call it S1. If you open that switch, S1 is open. Oop. Dan is die lesing op die voltmeter gee dan vir jou die EMK, or in English the EMF. So if you open the switch,
then the reading on that voltmeter will give you the EMF, die EMK. Okay? So hy gee vir jou die maksimum toebroodjies wat daar moontlik teenwoordig is. Now, if you close the switch, if it is closed, then that voltmeter gives you what? Okay, nou ek vra nie 'n vraag nie, dis 'n retoriese vraag. Kom ons kyk gou wat hy vir jou gee. Let's say the EMF of this circuit is 12. Kom ons sê die EMK van hierdie stroombaan is 12. Dan beteken dit, hier gaan 12 toebroodjies daar uit, of 12 joules van energie per lading. Gaan nie uit, daar word 'n bietjie gebruik, daar word 'n bietjie gebruik, and it goes back there. And let's say it goes back 0.3. Okay? Hoekom gaan daar 0.3 volts oorwees? Vir jy moet 'n bietjie volts oorlos vir die interne weerstand. Right? So what will that reading on that voltmeter be? Will it be 0.3? Nee. Onthou, 'n voltmeter lees die potensiaal verskil. It measures the potential difference. So the difference between 12 and 0.3 gives you 11.7 volts. So nou is my vraag aan jou. Where is this 11.7 volts used? Is it used in the battery or is it used in the external circuit? Externe stroom. So al meet hy dit oor die battery, that there is the volts external. Okay, so can you put the voltmeter in any way that you measure the volts internal? Kan jy die voltmeter so sit dat jy volts intern bereken? Nee, daar's nie 'n manier nie. So daai volts intern, that there is my personal symbol. Hierdie is nie 'n simbool wat eintlik heeltemal aanvaar word nie. Hulle praat hierso van that there is called the lost volts, die verlore volts. Want dit is asof dit boom bam heeltemal weg is, daai 0.3 volts. Hulle weet nie waar jy dit kry nie. Okay. Net gou weer 'n vinnige recap hierso. So that volts there is going to divide up into 3 places. Daai volts, die totale volts, die EMK, gaan in 3 plekke opgedeel word. Na die serie gedeelte, na die parallelle gedeelte, and then to the internal resistance. And you must remember, volts in parallel is the same. So as jy hierso 10 volt sou gekry het, dan sou jy daar 10 volts gekry het. Okay, onthou julle dit alles baie mooi. Yes? Thank you very much. Okay, so nou wil ek gaan na hierdie boek toe, wat ek gesê het, jy moet asseblief vir my bring. I'm on page 100, bladsy 100, vraag 17. Bladsy 100, vraag 17. Okay. Graad 12, jy het nie nodig om te praat nie. Okay. Hulle sê vir jou daar, in hierdie diagram het jy 'n battery met 'n EMK van 12 volts, you can see that. Dan sê hulle vir jou daar's 'n interne weerstand van 0.5 ohm. Dan sê hulle vir jou daar's 3 weerstande. Hulle sê vir jou daar's 'n gloeilamp, hulle sê vir jou daar's 'n skakelaar. En dan sê hulle al die ander dinge het weglaatbare weerstand, neglectable resistance. Now they ask you at question 17.1. So ek hoop jy het 'n opskrif geskryf, hierdie was ons nou bladsy 100, vraag 17 en vandag is die 16de van die 4de 2026. Okay. 17.1 vra hulle stel Ohm's wet in woorde, state Ohm's law in words. Nou die van julle wat hierdie boekie so het, as jy so 'n bietjie blaai, dan sien jy op die volgende bladsy aan the next page, they ask define the term power. Hierso vra hulle vir Ohm's wet. Bladsy vraag 18 het hulle nie vir 'n wet gevra nie. 16 vra hulle vir Ohm's wet, 15 vra hulle vir Ohm's wet.
14 vra hulle vir 'n ohmiese geleier. Dis basically Ohm se wet. 13 vra hulle weer vir power. 12 vra hulle, kan nie vir iets sien nie. 11 vra hulle vir EMF. Okay, hulle vra eintlik nog ons baie EMF, as ek dan dink, vorige vraag is EMF. So die definisies wat jy wil op gaan fokus hierso, is Ohm se wet, power en die EMF. Okay, nou Ohm se wet is heeltemal soos voor die hand liggend. Okay, jy stel Ohm se wet. Power is also an easy definition, the rate at which work is done. EMF is partykeer 'n bietjie tricky, want partykeer vra hulle nie net definieer EMF nie. They don't just ask what is EMF, they say what does it mean if it says it is 12, the EMF is 12 volts. Dan vra hulle dit. So then you can't just give the definition of EMF. Okay, nou weer eens, die van julle weet hierdie boekie, so laat ek net gesien. Wie kyk op hulle selfoon? Ai, hoeveel keer het ek gesê moet julle hierdie boek bring? 3 keer. Okay, so if you look there at the definition, if you look at the definition, it says there for EMF, vir EMK sê dit, luister, die maksimum energie by 'n battery per eenheid lading wat deur dit vloei. Alright, so if they ask you for what does 12 volts mean, then you can't just say that is the maximum energy per charge. You must say that means, dit wil sê 12 joule energie per eenheid lading. Okay, so you must apply that to the volts that they give you. So as hulle vir jou vra wat beteken die EMK van 12 volts, dan gaan jy sê 12 joule energie per eenheidslading. Wat daar gaan. Okay? And where does that come from? That comes from this formula, waar jy het die joules per lading, the joules per charge. Okay, hulle vra hierdie ene nogals baie. Okay, 17.2. Vra hulle of hulle sê vir jou, the switch is initially closed. So daai skakelaar is toe. Nou, ek hoop julle het die stroombaan vinnig gaan oorteken in jou notas. You quickly read through the circuit. Yes? Because I always say redraw your circuit en dan sê ek haal jy jou 2 highlighters uit en dan beskou jy die stroombaan. You look at the circuit. So redraw it if you didn't. Remember, this is not EGD, dis nie EGO nie, so jy hoef nie met 'n liniaal te teken nie, net vir 'n gerofwerk. Okay, so hier gaan my mannetjies, onthou, daar's lang is positief, klein is negatief, né? So it's going this way, and then I see the total current passes through that ammeter. Die totale stroom gaan daardeur. Okay, dan gaan ek hierdie kant toe. And then I see here my circuit or my current divides up. My stroom split op. Hier gaan 'n bietjie en daar gaan 'n bietjie. Okay, but what do I know regarding things in parallel? They have the same volts. So dit beteken, this means this whole branch and that whole combination together gives the same volts. Okay? Goed, so die mannetjies wat hierdeur gaan van hier af net reguit huis toe. But the main that goes through here goes through this light bulb and then here it splits up again. Okay, ek weet nie hoe die opsplit van hier tot hier gaan wees nie, want ek weet nie wat die effektiewe weerstand nie. I don't know what this effective resistance is, so I can't just say it from the top of my head. But what I do know is that this and this is equal in resistance. So it means the current will split up equally here. Okay? And they are in parallel with one another. So this volts will be the same as that volts. Okay. En dan van hier af kom hulle weer bymekaar en hulle gaan reguit huis toe. So in hoeveel gaan my oorhoofse EMK, EMF, and how much is it going to split up? Is going to, that 12 volts is initially going to split up into 2 to the parallel combination and the internal resistance.
And then whatever this is here is going to split up also in two, into the parallel combination and the light bulb. So wat ek al wals daarvoor daar is, gaan opsplit hierso en hierdie twee gaan dieselfde volt sê. Okay, so nou het ek die stroombaan ontleed. Nou sê hulle vir my by 17.2.1. Calculate the total external resistance of the circuit en hy tel 5 punte. So die vraag is die totale eksterne weerstand. En is vir my moontlik om te doen because I have this, I have this, I have this, I have this. Okay, so ek gaan eers kyk na hierdie parallelle kombinasie. Then I'm going to add that to the series and then I'm going to add it to the whole parallel combination. Okay, so jy gaan 3 stappe wees. 3 steps. Okay, so ek gaan eers kyk 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2. Juffrou, kan ek dit nie net gaan toepas nie? Kan ek nie net gaan sê 1 oor 10 plus 1 oor 10 nie? Nee. Linden en hiersoos waar jy moet luister want jy sal hierdie punt verloor en jy sal met my kom beklei. Jy moet hierdie formule gaan neerskryf. You must write this formula. This is a new thing that they want. So jy moet daai formule gaan neerskryf. Even though it is very silly and feels like a waste of time, they now give a mark for that formula. Okay, so hierdie gee vir jou 2 oor 10 and remember then you must show that you flip them around. So jy moet dan wys R parallel, baie dankie. Amonay het jy ingevul. Dankie. Is 10 oor 2 en dit gee vir jou 5 ohm. Okay, so you must show that you flip the whole thing around. Jy kan nie net van hier af sê dit wil sê 5 ohm nie. Of dit is gelyk aan 10 oor 2 nie. That is not equal to one another. Nou verloor jy daai punt. Alright, then we have the one in parallel series, gaan ek hom nou noem, is 'n weird ene daar. Hy is 5 plus 10, dit gee vir jou 15. And then I have that parallel combination again. 1 oor R1 plus 1 oor R2. So that's 1 over 15 plus 1 over 15. So dit gee vir my 2 oor 15. So dit wil sê R parallel wat gelyk is aan R totaal is 15 oor 2 en dit gee vir jou 7.5 ohm. Alright, glad nie moeilik hierson nie. Hierdie is graad 10 werk. Grade 10 work, you should not be flabbergasted by this. But what did I see here? What information did I get when I went through this whole process? Is I saw that this branch, hierdie takkie daar, is 15 ohm en hierdie takkie saam is 15 ohm. Okay, so this is 15 ohm and this is 15 ohm. So how is the current going to split up? Equally. Okay. Goed, dan vra hulle vir jou by die volgende vraag. The next question. Want julle is besig om te gesels. Vraag 17.2.2. They'll ask you for 3 marks. Calculate the reading on the ammeter. Bereken die lesing op die ammeter. Okay, now, if you redid your diagram, as jy jou diagram oorgeteken het ons 'n nota gemaak daar by ammeter. What did we say at the ammeter? Totale stroom. So when they ask you calculate the reading on the ammeter, they're basically telling you asking you what is the total current. Okay? Is jy klaar geskryf? Teruggaan? Okay. So they're asking you what is the total current. Nou check ons gou vinnig as jy na al jou goed kyk. Jy het die EMK, you have the internal resistance, you have just calculated the external resistance to be 7.5 and they want the current. Hulle soek die stroom. En dit is hoekom hierdie vraag 3 punte tel, want dit is so maklik. Easy peasy formule waardes antwoord. So the EMF is current resistance plus resistance. We want the current that is 7.5 plus 0.5 and this is 12. So current is 1.5. 12 gedeeld deur 8. 1.5 watt. Ampere.
17.2.3 sê hulle vir jou. What is the power dissipated by resistor R3? Resistor R3. Okay. So nie vir die hele stroombaan nie, net vir R3. So kom ons kyk gou wat het ek vir R3. R3 I have its resistance is 15. They want the power. R3 jy moet skryf. Ek word stroom, ek word volts, ek word torque. Wag net 'n oomblik. Ek wil hê almal moet dink. Okay, so for power, there is there's those 4 formulas that I can think of right now. Vir stroombaan. E kwadraat maal R. Wie? Okay, so if I go through there, hierdie vraag tel 4 punte, 4 marks. So 4 marks tells me either a longer question, langer vraag, of 2 kort ene, of soos 'n gewone vraag en dan net 'n gedagte daarbey or something. So it can't be too difficult. Now if I look at these formulas, they didn't say anything regarding work, and they didn't say anything regarding time. So I'm not thinking work, that one. So volt, stroom, volt, stroom, volt. En jy weet, wetenskap bou op mekaar. Okay, so maybe I need some of the answers that I've calculated for whatever I need now. Okay, so terug na my prentjie. Okay, do I know what the volts is that goes here? Is it 12 volts? Nee. Okay, en dit lyk vir my soos bietjie moeite wat gaan uitfigure wat se volts gaan soontoe, maar is nie onmoontlik nie, because I have the total current, I have this resistance, so ek kan uitfigure hoeveel volts gaan soontoe. Then I know how much volts goes to this branch, en dan kan ek verder vat. Okay, maar in my kop is ek soos daar is 'n som en nog 'n som, so dit moet soos 5 punte tel en ons trek by 4 punte. So that's an option, but there must be an easier option. Okay, ons het nou gehad that this whole current that passes through there is 1.5 amperes. En ons het gesien hierdie en hierdie is ewe groot. So dit beteken hier moet 0.75 ampere deurgaan en hier moet 0.75 ampere deurgaan. Is ek reg? Okay. So we know there that the current through R3 is going to be 1.5 divided by 2 gives you dankie, 75 amperes. Okay, so daar was 'n klein gedagte, small thought. En nou sien ek kan daai formule gebruik use because not that one, this one, sorry. Because I have the current en ek weet wat is sy weerstand. I know its resistance. Okay. So I'm going to say P is current squared times R. Die stroom is 0.75 kwadraat maal met 15. En dit gee vir jou 8,4375. Wat is die eenheid verdrywing? Watts. All right. Then the next one, they'll ask you, switch S is now opened. Okay. Terug na my diagram toe. Skakelaar S is nou oop. Wat doen dit? This deletes this whole thing. So nou verander my stroombaan heeltemal. Wat het verander, juffrou? Jou EMK het nie verander nie. Jou interne weerstand het nie verander nie. But your total external resistance did change. Okay, hoekom? Want vorige keer was hierdie in parallel gewees, so ladings het keuses gehad, so dit was nie so
gedruk in daai paaie nie, when now they must go through there and then they have a choice. They don't have a choice inside a choice. Okay. En jou totale stroom gaan ook verander. Your total current will change because your total resistance changed. Okay. Nou vra hulle vir jou, if the resistance in the light bulb remains the constant, how will the brightness of the light bulb be affected? Waarom is julle besig? Soos die ou moet fokus. Ja, jy. Okay, so they ask, how will the brightness be affected? Kan julle onthou waarmee is helderheid gekonnekteer? Power, driving. Brightness is met P gekonnekteer. So that is what they ask. Okay? They say the resistance stays the same, increase, decrease, and remains the same, and explain your answer. Okay, so wat jy daar gaan doen, what you're going to do at 17.3.1 is you're going to leave that open first. Okay, before you make your conclusion, gaan eers deur die redenasies. 17.3.2. Okay. Nou, 'n paar stappies wat jy hier moet doen met hierdie vraag. The first step you always do. Steps. Is die eerste ding, vra jy vir jouself, what happens to the total resistance? When they've made that change that they've made, wanneer hulle daai verandering gemaak het, wat het met die totale weerstand gebeur? Toegeneem, afgeneem, wat ek al, Then the second question you ask yourself is what happens to the total current? Okay? En ons weet vanaf Ohm se wet, stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand. Okay. So that is always your first two steps. Altyd daai, then that one, and then it can split up. Then you can either, if it is an easy question like we have now, then you can make your conclusion, or if it is not so easy, then you first go to this formula and then you go to your conclusion. Okay. Nou juffrou, hoe weet jy hierdie een is nou maklik, maar die ander ene is moeilik, soos hoe weet jy dit? If they ask something regarding the voltmeter, then you know you must do a little bit of more work. Okay, so as hulle iets vir jou vra oor 'n voltmeter, dan moet jy nog 'n bietjie werk doen, maar hulle het nie gevra en hulle het gevra oor drywing. Ja. Dis daai EMK formule, Dregan. Okay, right. So my steps. My eerste ene is, wat gebeur met die totale weerstand? What happened to the total resistance? Ek gaan teruggaan na my vorige bladsy toe. Ek het al eintlik klaar my antwoord. When that was present, toe hy daar was, then we had to do this step here. Ons moes daai stappie, daai stappie daar gedoen het. And we got the total resistance to be 7.5. Maar as hy nie daar is nie, dan hoef ek glad nie daai stappie te doen nie. Then I don't need to do that step. Dan is dit net hierdie twee in parallel plus daai ene. And then we got 15. So when we removed something in parallel, toe ons iets in parallel verwyder het, then the resistance goes up. Is julle met my? Okay. So as eerste ding sê ons, die totale weerstand het toegeneem. The total resistance increased. En omdat stroom omgekeerd evenredig is aan weerstand, so you want to refer to a formula. Jy wil na 'n formule verwys. Because they are inversely proportional to one another, that means that the total current decreased. Okay. Increased. Okay, so daar het ek my twee stappies gedoen wat redelik maklik is. Now I need to get to my conclusion. What was the question? The question was, what is the power of this thing? En hulle het vir my 'n clue gegee of 'n hulp gegee. Hulle het gesê die weerstand bly konstant. So if there's something that is constant, you want to use a formula that has that in it. Want jy wil graag 'n konstante hê, dis lekker.
So we want a power formula that has resistance in it, en jy het twee van hulle. You have volts squared over resistance or current squared times resistance. Daar is jou twee formules. Okay? Kom ons kyk net gou wat se een gaan ek gebruik hierso. Hierdie is nou weg. Ons het gesê wat gebeur met die totale stroom? The total current decreased. Gaan die totale stroom deur hierdie dingetjie? Yes, the total current actually goes through it when this thing falls away. Dan gaan die totale stroom gaan nie deur. Okay? So we saw that the total current decreased. We know from this formula power is wat het ek nou net gesê? Current squared times resistance, yes. Okay, since resistance is constant, omdat die weerstand konstant gebly het, dankie tog hulle het dit gesê, sê dit vir my dat die drywing gaan toeneem, want drywing is direk evenredig aan stroom. Ag nee, wag. Ja, die not toeneem, afneem. Sorry. Because that one decreased, this one will decrease. Because they are directly proportional to one another. Sorry. Right, so this answer here is decreased. Okay. Goed. Waaroor chat julle? Hallo Charles, julle waar chat julle? Hierso, julle aandag is hier vir letterlik nog 10 minute. Wel, teen hierdie spoed gaan ons 5:02 huis toe. Okay. So, now I want to go to question 18, vraag 18. No. Right. So, I said I want to. That doesn't mean I get to. Ek hoop julle is besig om die flippende ding te teken. Verlaag, ja? Are you drawing the circuit? Yes. Okay, so, dankie, jy stil. Hulle sê vir jou daar, jy het 'n EMK van 12 volts, hulle sê vir jou interne weerstand van 0.2, hulle sê vir jou daar is 3 weerstande, daar is 'n ammeter, daar is 'n voltmeter, and then they say, very important, the 3 resistors have different and unknown resistors. Okay, or resistance. So jy het geen idee wat dit is. Then they say, important, Ry is twice the resistance of Rx. Ry is twice the resistance of Rx. Dan sê hulle, when both the switches are closed, the reading on the ammeter is 5.5 amperes. Okay, so daai inligting gee hulle vir jou. Nou vra hulle vir jou, gee 'n rede, give a reason why no current will pass through Z. Hoekom gaan daar geen stroom deur Z gaan nie? Want hierdie switch S1 actually goes this way. Daai kant toe. It's not here. Maar toe maar dit maak, it will give you the same answer. Moenie worry. Okay?
Hulle sê, daai switch is closed. Hulle vra, hoekom gaan hierdie glad nie werk nie? Hoekom gaan daar nie stroom deur hom gaan nie? Want die stroom gaan deur die kortste moontlike pad. So there is a shorter path through S1. Is julle met my? Okay, goed. Dan 18.2 sê hulle vir jou, calculate the resistance of RY. Dit is die vraag. En hy tel 5 punte. Okay, so ek voel ek moet eers hierdie stroombaan beskou. I must consider the circuit. As ek kyk, hier gaan my mannetjies, there is going to split up into 2 paths, op en reguit. Hier kom hulle by mekaar. Daar gaan die totale stroom gaan daardeur. The total current passes through here. So daai 5.5 is die totale stroom. Wat is jou probleem? Dit gaan oor die weerstand. Hier is weerstand, hier is geen weerstand nie. Okay. Dan jou EMK, your EMF is going to split up here into 2. It's going to go to the parallel combination and it's going to go to the internal resistance, die interne weerstand. And we know this volts and this volts will be the same. Okay, daai twee se volts gaan dieselfde wees. So wat was die vraagie? Hulle het vir jou gesê, gaan figure uit wat is Y. And basically when they ask you that, go figure out what is Y, you will get X in the process, want hulle is 'n ratio van mekaar. Okay? Wat het hulle nog vir my gegee? They gave me EMF, they gave me internal resistance, and they gave me the total current. So dit is my clue vir myself, dat ek hierdie formule mos nou gaan gebruik. Nee? Want die EMK is 12, die stroom is 5.5, R weet ek nie, I have no idea what it is, and small r is 0.2. As ek daai gaan uitwerk, dan kry ek 1,98818. Yes? Thank you. Okay, maar wat is daai weerstand? That is the resistance of these two things together. So, okay. So nou moet ek gaan uitfigure, maar wat is hulle apart? And since they are in parallel with one another, she must go, she is... Shop. Ek record ook. Okay. Hulle is in parallel met mekaar, so ek moet die parallelle weerstandsformule gaan uitwerk. Rx plus 1 oor Ry. Okay. Ek gaan vir myself sê, kom ek maak Rx X. Let's make that X. And then they told me Ry is twice that of X. Okay, so ek het 1 oor 1,9818 is gelyk aan 1 oor x plus 1 oor 2x. Dan het ek 1 oor 1,9818 is gelyk aan 3x oor 2x. Is ek reg? Nee. Ja? As ek, nie x bo nie, nie x bo nie. Dis net want jy gaan hom moet maak met 2, so hy is 2, so is 3 oor 2x. Ja.